yabo imina lo wesifazane wadaza inkani wafundisa nini ukuthi aqonywa ngosuku kodwa namhlanje sebelobe bethi eMashudula uyafe ngicabanga ukuthi ngafe ngaqoma ngaleya langa noma ngaqo imina wanitshela ukuthi aqonywa ngosuku imina wanitshela ukuthi aqonywa ngosuku yabona kodwa manje senikhohliwe nina umuntu maye nephutha nikhohle ukuthi wathini kunina imina wanitshela ukuthi noma izinto sezenzakalani umtshela ukuthi owesilisa angihambi kwamina angiyindawo mina nje ngizalo ubaba angihambi angizwa lapho nomqhanqalazo angihambi ke kwamina Nkosi yami okusho ukuthi into yosetshenzwa wesifazane engiqukula angiyazi angihambi kwamina angihambi kusaba ngabi nisho ukuthi nceseni webantu besifazane angihambi shembe angihambi uma kuukuthi khona umuntu wesifazane obone ngathi uMashudula unamanga nje uMashudula akasamfuna mavu ayunamanga mntako gamehlaka wasile lento uthi wena waqoma umfana ongakuthandi wayetshela ukuthi uyakuthanda angihambi Nkosami angihambi kulabanye njengo TK uthi TK yiqiniso ukuthi uqulekile ayikho into engizoyiphendula TK manje impendulo engakunika yona ileyo ukuthi hamba otshela udokotela ukuthi iCarolite iyakuhlukumeza tshela udokotela nginenkinga yokuthi ngihlukunyezwa iCarolite yeke phela ushiswe izindaba zami kangaka ungashisiwe ukilimi angihambi Nkosami angihambi mawukuthi mhlawumbe ukhona umuntu obesenyonyobela umntakwethu eseyibona esecupha inceseni ngaphela inceseni ngikhona wengane zakwethu futhi ngisawu yena lo Mashudula weGqom hayijiki yashayisa ngisawu yena lo Mashudula mina ngisho wesifazane engahlangana nami ethi ukhuluma umathanda ngeke azawulokotha ngisawu yena lo Mashudula mina lo engazi kahle ukuthi owesifazane mina uyogcina ngokubhala la ngeke azangilokothe angeke azang noma ngicela ukumthungela ibhlukwe udala hamba olithunga ubuhlale phansi kini hlala phansi lokho njalo hlala phansi wakhala insizwa ngathi miyekeli lo Mashudula wakhala insizwa la mina ngicela nje ngomoya umhle wasepostoli ofuna ukuthungela umntakwethu akahambe yomthungela aqeda ahlale kubo uMashudula imina ubani uMashudula ke imina uMashudula kanza kwethu imlo imina ngedwa funa uMashudula uma uzwe kuthiwa khona omunye uMashudula bokwazi ukuthi wezemva kwami wayesefuna ukuzenza mina umgado ukuthi ukhulumisa imina ngedwa wafika wandonda ngebhesi lana bathi abantu ukhulume ngathi udlisa inemfu ukhulume ngathi wena akazi lento bazana injani zenza indoda ingoba inkani yami yasekhaya kithi kaSolomlomo futhi ayingeni komunye umuntu angihambi ngifuna ngene la bantu besifazane udali lo ya oshiswa izindaba zami ahamba yotshela udokotela ukuthi ngishiswa iCarolite kahle akuphumeke endabeni kaMashudula angihambi imina ngedwa wafika wandonda ngebhesi ibhesi yatrenda bonke abantu bayaphoqi hayi niyaforsa man akhala insizwa niyaforsa man usuza wonke umuntu nje niyaforsa man ibhesi eyami ozwe ngathi owesilisa ubone ngathi mina ngiyabheda akahamba athatha umfazi wakhe phela ayombhabhathisa amshintshe amenze umfazi wakhe ungqoshishilizi sengizoblocka uMabuda lo ngiyabona umention wobhululu bakhe ngifuna ukublocka weMabuda awuchaza ukuthi labo mamention awo banhloboni kanti labo abantu bamention kanza kwethu ngifuna lento iqonde kulabantu besifazane ngisawuyena uMashudula angihambi wasekadla mina enkandla edle ngokuyiholela ayiholi yabonasa ke kulezi insuku wasekadla mina le kwesikamakwazi nje bayikhula induna engiyakhe lushizi hayi phela sichemile ngisho inkosi ekhona njengamanje ugogwayo uMashizi sichema udate ngikholozile nje awu bafana ubengangizizwa bafana man ayi ubengangizizwa ngenza ukuthi ngabe kube lokhu njani kunensizwa nje ngabe ngiyikholela abafazi babo ngoba sikhuluma kakhulu la ngabe ngipheqa abafazi benu wensizwa kube kuthiwa webafana kahlahla yikho insizwe ekhuluma kakhulu
webafana kunabafana engabe ngipheqa abafazi babo ngoba bande kakhulu emlonyeni bakhohlwa kuyolala bakhohlwa ebedroom bafana ngabe ngipheqa abafazi benu mina ngihlela ngihambe lokhu njalo ngihlela abakaTotisane esangweni ufica ngihobe khona nje uphaphe uthi hayibo ubani lona kanti yimi nje umashudula ngidaze nje inkani lokho njalo futhi angungabazi ukuthi kunabantu besifazane abasizwa izithupha ngifuna umuntu wesifazane ozoza kimi ethi namashudula uyabhedwa isindindwa wemayi uzoxolisa ngifuna umuntu wesifazane ozofika azongithuka live ngifuna uxolisa ngibona ukade ngempela akhala insizwa lokho njalo akhala insizwa lokho nje ngathi miyekeni kanje manje shudu yasenkandla wehlula bevimbe yasenkandla iyalwa ke manje yabangqobuza inqama imlo self umnta wethu loyanganza kwethu uma ukuthi ulokhuzana ulokhunja wena ubone ngathi ucasulo udali ngokuthi ukwatele imincese lokhunjana ayincese miyeka ngikwatela miyeke lokhunja ngikwatela umnta wethu kufanele akwata lokhunja fanele udala ngikwatele ngiphetile bafana ngize ngiyasmile wema ngabe into ebengihlekisa bufebe angibona imfebe ngibambile into ebengihleka ngiyazi angiyazi into ebengihleka lapha kufanele udala akwata kwaphela it's not like sengifeba fe ngidlula lezi intombi zenu ezadwetshwa yabona kukho umuntu ngangihlele endaweni eright lapha ngingakho mina kune video ametrenda kulama video abantu engawazi nina nezithombe hawu lokhu njani msani phela sengenze ngathi it's not like and stuff yabona it's not like ngifebe fe kunomunye ubhuti okhuluma ngaka kodwa ngiyazi intombi yakhe yayihamba nomunye ubhuti omumhle onswempi onemali lapha ntwana yakhombela kubonisa le ngane indoda ila indoda ingane la kuma comments yabona ila kuma comments kodwa intombi yayihamba nobhuti onswempi lapha onemali futhi alright iqoke kahle indoda yabe iqoke kahle nentombi kodwa uthi ngithula kodwa sengithi ngilindeni ngilikhave mani ngilindeni ngilikhave bese ngiyabuya ngizonitshela indaba zentombi zenu lokho njani sathule la kwamanje sathule awusabona becebisa sathule neindaba zenu neindaba zenu la neindaba zenu la kimi hawu hayi ukunjani akhala insizwa athi miyekeni umashudu wakhala insizwa athi miyekeni awu ngiyakhava manje sengikhuphula ikhava lokho nje yabo njengamanje ayikho into engifuna ukuyichaza njengamanje cha nje ngibhedile Nkosi yami ngisibhedi nje sasemhlabeni lenkandla obhedela udali kodwa msana ungijaja abafazana thana ungijaja nina lokho njani msana ungijaja ngathi yonke into engiyishoyo ephilayo niyayenza hawu abantu besifazane sebelo bethi nje umashudula uyaphetha hey umashudula uyaphetha niyayilalela yonke lento ukuthi abani yekani ukuyokholelwa emcimbini emva komcimbi ningabuye endlini nangilalela lapho lokho nje ngizokhuphula ikhava akhala insizwa athi miyekeni ushudo siyakhandla bukhoma manje ngikhuluma nje mina Nkosi mina ngisayiloli model nangesho ukuthi useyiloli model weshudo ngiyiloli model ngifuna ukunifundisa ukuthi usulumile kushokoleti uphinde wehle kumntawi udale udafethu ubaby guys ngicela bafethu ngicela nongikhuzela ubaba nje yazi ubaby
abantu sebaqala ngathi manje bayaqala nje ukubona uthando oluntengantengayo bayaqala kodwa umuntu uhlele uthando wenontwana ilokho ahlala azalethele ngishiya ichwane lokho ahlala uthi methi morning vele kuthiwa yini ekseni kodwa uhleli uselokho ejajola umuntu nina niyakhala missing me song niyakhala nina late kodwa manje senilana uthando lami senitene ngathi icapcap bathene yabona labantu abanamathele ngempela uthandweni lami endabeni zami yilabo banamathele amadoda angabafuni nomathethene kodwa imfundisa bathi yamqhuthulula nangu uthando leni lithi njengojeli uqinisile lapho edana uthando labo liyabikizela luthililili ngathi ujeli mina ngamathanga amaqinile ngithi bafethu udali hayi ngizongixolela ngiphethe nevimbela nayo ivimbela ngifukhlihluka kayi bafethu ngamathanga amaqinile ngithi mina ngaze ngamona umntawethu awungaze ngamona umntawethu nenosongo yami engafakwa sinemfu awungaze ngamona udali ngeinsini zami eclean la ngiyaxolisa wemalo umntawethu aze ngabe ngilumana ushokoleti kwasami ngiyabaqala no shokoleti ngana ungikhiphela ushokoleti bami basefridgini ukuthi ngaze ngihamba ngilumi lunch bar Silindo awukhiphela bo shokoleti bami mntanami kodwa charge phone yakho awukhiphela bo shokoleti bami ngino shokoleti abangangaze ngiyolumsha lunch bar angizondi senginyanya kwa shokoleti namaqhuqhufu naloyo sekhabhotini wodu bonke ushokoleti abalapha uthi ngihloshweni ngiyolumi lunch bar shembe we malu letha ngani ayeke ungayilethi lunch bar ngane ngibuyisele efridgini tangikhale ukhiphe nalabala sweet lapha wonke inhlobo ka sweet lapho nalo bovu ushokoleti lapha phezulu no shokoleti bami mina lokho njani ukuthi ngangenzani shembe ngapha ntwala ngiphuza imali mhlambe yini ngayiphuza lapha Red Bull iRed Bull give you wings ngempela kanti kushuthi ngiyandiza kushuthi ngiyandiza bafethu nabo chocolate bami nabo ukuthi into eyayisingenza nawo sweet wami into eyayingenza lapha ngihlanye angazi ngitsheleni lokho njane ngino chocolate abangaka wema wathi ngikhale ilanti bayidle ngane nami ngiyakupha phinje ngenduku hayi angidiziswe Red Bull give you wings wow Red Bull bangithakathile uthatha ngithatha ngani kodwa ngangithakathi phela insizwa siphathe iphuke mina hey bafethu khona abantu abavele bengijwayela kabe ngifonela ngazuthi hey nganza kwethu khipha phela ufake i-charge yakho mincane akusingba ntwana angikune uswidi o3 yabona uswidi lentwana ufune ngathi uzowuthenga wayicabanga kabili yazo ntwana lo swidi le mhla wafika la endlini uphethe lo swidi uyongichazela ukuthi uthathile ngoba uthathe lo swidi la kona buy one get one free hawu kodwa mina ngaba nginingi uswidi amongaka nina nizodla lo awungeke ngani nizodla amathafi ntontoni hey wabafethu kuthiwa ngiveza uncane untwana uma mncane wengane zethu uma lo nawe ngikunika lo swidi woduma awudliwa ingane lo yeso awudliwa ingane mntanami ngiyakuthanda yeso I love you more kodwa awudliwa ingane yeso mama sofozi kilani pa yeso baby yeso mama sofozi lampa yakho mama pili idlila mpa wena tsithi ngawudla wona engane yeso ogula yeso mama ogula uyagulisa lo mama uncome intombazana ukuhle ogula phathe ngikhuhlane yeah so ngani zakwethu angazi mina insizwa iphatha iphukesha iphatha iphukesha